کابینه حکومت ترکیه رو دوشنبه ساعت 4 ایوار لانقره به سروکاتی رجب طیب اردوغان ده جوه مجار سرکه جوینه به واجوه چارسریه و ده هر وها گاوین پیویست بین اگوتو بیش کرن. ده جوینا کابینه ده مجار سرکین به واجوه چارسریه بویرا کتنا بالافرا کارگویا ترکیه کتی ده 20 سربازان جیانا خواه جدست دابون و پفچون لسوریه نه. هر وها ده جوینه ده خبات کمیسیون هفگرتنا نتوی براتی و دموکراسی پارلمانتو ترکیه هر وها پیش ده چون داوی انگریدای به واجوه جی بینه نرخاندن. شوکت هرکی لانقره آگاهی بهتر سروی جوینه پیرانه شوکت چه آگاهی دن هاتنا پاروکرند درباره ناواروکا جوینا ایرو یا کابینه حکومته؟ دل در بگو من گشتدانا هری گرینگ ده ناواروژه ده بریارا و کشانا پککی بو جزاپه هرچنده که سپریز نینه نج بو مدیا ترکیه نج بو حکومت جبر که هم پککی پیشتر را گهانده بو که افدی و کشن هم جلگوری هندک راپور استخباراتی که سالانه پککی دوان ورزانه داشت بو مانا خویا زوستان لدورین زاپه آماده کاری دکر لی ای سال آماده کاری جدی نبون جبو مانا زوستانش بروی چنده هم استخبارات ترکیه هم حکومت ترکیه بنده و پینگاوی با هرچنده که حتی هم مدیا ترکیه به برفرهی بحث نکریه تایبتی مدیا نزدیکی حکومت هندک بدنگ جبر چو جبر که انجمن وزیران دجوا و حتی هاجی نه بردف که اک پارتی نه بردف که حکومت داخویانی لسر و مسئله ندایه لی دناو مدیا دیده بگومان کارودان و پینگاوی هنه و که مگو و که گاوه که دناو و پروسه ده گاوه که پلانکری تیدیتن و کشانه هزین پکه که جهر من سینورین زاپه جبروی چند دیجی و که ما گوت یعنی سپریزه که گلک مازنینه جبو رای گشتی جبو حکومت جیلی بگو ما بگلک آریان و دی نرخاندم بیته کرین جوینا کتو بحثت که ساعت 3 دی برای و بچه شبه که روتینی همو دوشنبه حکومت ترکیه انجمن وزیران دجوه یک جبابت سرکه دلدار او مسئله احتمالا که راپور که استخباری بیت پیشکش کرن چی او راپور ده بحث هبونو نبونا گریلایم پککیین صحای دا بکه جبر که حکومت ترکیه روشه دشوپین راستا که پکک داخویانی ده و دو بیجا مهزین خواج ترکیه و کشان و مجزاپی و کشان ده حکومت ترکیه پیوستی به تایید کرن آوه که دبینه او دو بیجا حتی که به تمامی گریلایم پککی جق قاده خو و نکشن او آگاهی نه نه پشراست کرن و تتنه خوب گوتنن به داخویانی پککی و گرینا ده بگومان اجبروی چنده هم بندین ایرو کو لسر تایبتی لسر روشا وی آلیه سینور و تباکور ترکیه لسر وی که راپورک بیت پیشکش کرن کانه براستی چه گریلا پککی مانه یا نه او بابته که بابتی دی هر بشوه که گشتی دوی پروسه ده دل در آماده کاری جبو هنده قوناغ یاسایی حقوقی تینه کرن دوی چارچوه ده 11مین پاکیتا چاکسازی سیستم دادوری تی کرن هرچند گلک رخنه و گازم ده لسروی پاکیتی هنه لی ایرو انجمن وزیران ده نرخاندنه که لسروی پاکیتی بکش برکو بندینه که دناو و هفته ده او پاکیتی بگه دست دیوان سروکاتی پارلمانت و را دست کمیسیون یاسادانی نبیته کرن چی اف پاکیت زیده تر یعنی مجارا پاکیتی زیده تر پیوندی به هندک آلی دین حقوقی هنه یعنی دیده اگرم لیبنیرنش جزاین ترافیکان زیده تر حتی زاروکن که توشید توانن هات نکردن با تا سرخال جور به جور وزارت داده کار کی دکم عالی دی دم پارتی جی حتی دی نتنه دم پارتی هم کاریم بیشن که دناف حکومتی دیجی به تایبتی شورمند سر حکومت ترکیه محمد اوچوم بحثا یاسایی که تایبت دکه جبو گریلایم پک که دی بیشن یاسای شیخ سعید چیه او یاسا دل در اگر بیت بیرا وان کسین که او لیکولین سروی سردمی کرنه پشتی سرهلدان شیخ سعید حکومت ترکیه و دمی یاسا یک درخست و وکو عفو یکی بو لی به شرط بو به مرج بو هر کسی که
بەشداری وێ سەرهەڵدانێ ببە و هاتبە عفوکردن پێویستە کو هەتا 5 ساڵان چ تاوانێندی چ سوچێندی نەکە لە بەرامبەر قانون و یاسایان نهاژێ لەسەر کارێکی وسا خەبات تێکردن دەم پارتیژی ji حکوومەتە داخواز دike ku meseleya rewşa gerîlayên PKK meseleya proseya çareseriyê bi 11mîn pakêta sîstema dadwerî we nehête girêdan ji ber ku ew rewşekî taybet e pêwîst e ku yasayeke eger demkî jî be yasayek be ku taybet be ji bo rewşa gerîlayên PKK bêguman rewşeke hindeke tewlihe ve jî ji ber ku pêwîstî bi yasayeke taybet heye derxistina yasayên taybet gelek hêsanî ne hem li komisyonê hem li lijneya giştî ya parlamentoyê gelek nerazî bûn di nav raya giştî de çê dibin gelek alî divê baweriyê dine ku bêedaletî çê dibe bû nimûne eger ew yasaya bête derêxistin û tinê alîgir û yan kesên ku bi doza PKK hatine darizandin Sûdê jê bibînin lê li aliyê dî gelek kesên dî hene li girtîgehan vê demê meseleya wekheviyê dibe sedema nîqaşan di navxweya Tirkiyeyê de bêguman lê li pêşiya hikûmetê dû kar hene divê meselê de ku dê îro di civînê de jî bêne gotûbêjkirin yek dawî şekl û şemalê 11mîn pakêta sîstema çaksazîya sîstema dadwerî îro dê li pêşiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan be piştî vê nirxandina Erdogan eger wezaret çi revîzyonan wate çi destkariyan têde neke heftiya ihtimal e li gorî zanîna ku em pê dizan roja çarşembiyê dibête parlamentoyê eger Serokkomarê Tirkiye bêje na niha bisekin hindek guhertinê dî bikin ihtimal e direng bikeve li aliyekî dî hem şêwirmendê Serokkomariya Tirkiye hem wezareta dadî weke megul li ser çarçoveya planeke cuda jî kar dikin ew jî yasayeke taybet e ji bo gerîlayên PKK ji bilî vê mesele em vê mesele dan aliyekî meseleya Gazze'ye dibête axaftin dîsa divê civînê de rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê babetekî girîng em gelek behsa meseleyên siyasî dikin babetên aborî di rojevê de ne êdî em digihene saleke nû zêdekirina mûçeya karmendan heye û fermanberan heye ew babete jî bêguman dibêne axaftin meseleya li dijî helawsanê li dijî enflasyonê weke têzanî hikûmetê bernameyeke ew babetên navxweyî ne lê babetekî dîyê xazî ketina helîkopterek wate firokeyeke kargoyê ya Tirkiye can ji dezdana 20 serbazên artêşa Tirkiye babetekî germ hêjî di nav rojevê de li ser vêyekê jî hem raporên teknîkî hem raporên dî dê bêne gotûbêjkirin sahet sêyê ye dildar civîna Encûmena Wezîran Şewket Herkê ji Enqereyê spas bûye.